O le launga i le suafa mamalu o le atua tōru tasi pa ia, le tamā, le alo ma le anganga. Au tau iloa lo na wha maoni, na ia au na whaatasi mau le tala le lei, e pei o se ata li i lo na tamā. O le whaiupu e lua sifuru ma le lua, o le tusi a le apostolo Paulo le kalesia i Filipi mta upu e lua, le nao au toi whaitau inatu, le whai mamatua tātou te mana tunatu whaatasi ai. O le autu, o le nei aso e tusa ma le whaasinonga le, tusi whaitau aso le kalesia, whaafeilo inga o tangata ngaru lue o le kalesia. Welcoming church workers. Whaafeilo inga o tangata ngaru lue o le kalesia. E le whaatau waa i le sila le tua tangata. Tainane o e o lo puno nou ma le wha maoni i le kalesia. E le whaatau waa i le sila le tua. E ui na ngasala le tangata ma pa u maulalo. Au lea lava ua sa ili mai e ala ia Yesu. Ina ia to e whafo iatu le tangata i le mafutanga maia. O la Yesu foi. O aiso o tau e ana ma moe se lau. A whai e le iloa le tas. E tu ua ia ma moe iwa sifuru ma le iwa. Ai alu ma sa ili le ua le iloa se ia maua. A maua ua whaafuata ma le orioli. E le whaatau waa i le sila le tua tangata. O se mitanga i la apostolo Paulo le a ngai pe luma o le ngā ruenga o le tala le lei. O e kalesia wa ia whatuina i ana malanga Faamisionare. O lo o maua mai pea tala le lei o le ngā ruenga. Ai maise la. Wa mauti noa wa iai e o lo soli murivae la tau te whaaua wina le kalesia. Whapeila o leisi le nei tangata wa tau au ngā ina ma tau ma whaamoe ina i le apostolo. Wa tu mailo na tau au e lango a i le ngā ruenga o Timoteo. O Timoteo o le isi le nei tangata ua tau au ngā ina ma whaamoe ina. Ma ua tu mailo na tau au e lango a i le ngā ruenga o le tala le lei. Ua manatu le apostolo Paulo. O le a wina atu Timoteo e wa aia le ngā ruenga i Filipi. O te whaamoe i le li o Yesu. O te wawea wina atu Timoteo i a te utou. O Timoteo o le tangata ua tau au ngā ina ma whaamoe ina i la apostolo. E pei o se ata li i lona tamā. Timoteo na whailoa i ma le apostolo Paulo i lana malanga Faamisionare mua. O lona tamā o le eleni a o lona tina o le iutaia. O lona winga. O le vavenga le liu ina o Timoteo e avea makeusiano. Pe a fua i lona tupuanga o le eleni lona tamā a o le iutaia lona tina. E tau tala tu mai le iutaia. A o le eleni. E le whaingo fie o na whaamana malamaina i le tala le lei. O se tangata na avea ma 5 tau matau o le apostolo. Ai maise ina ua noatia Paulo sa whai Timoteo ma whasota inga e maua ai e le apostolo tala mai e kalesia. Ai maise lava i kalesia i totonu o Maketonia e au fia ai ma le kalesia i Filipi. O Timoteo, o le winga o lona ingoa, o le whaalo alongia o le atua. Po le whaalo alongia e le atua. Honoring God or honored by God. Wa salala ina li liu le nei tangata e avea ma keusiano. Awa o ia lava o le tangata ua ta oto a o se ala o olo na whaasino manga
ma le wha moe moe na wha ingoa ai. Ua manatu le apostolo Paulo, o le mea le iloa lona iai le whale pui pui. Au lona loto e matau lava i le ngā luenga ma le tala le lei. O lea ua ia wha iloa ai le ka le sia i Filipi. O te wha moe moe i le li. O te vave au ina atu Timoteo ia te outou. O le taimi ua tatau o na tautino o le solo o le tamaloa, ma whailo lupe mua, sei manino le ka le sia i Filipi. Sei maalama lama le ka le sia i Filipi. Mo le anga inga i le lumanai o le ngā ruenga. O lea ua fofola i la apostolo Paulo i le tusi ma le mata upu le nei. Nisi o tala le lei o le tangata lea o Timoteo. E leo ia te au se tasi ma te loto whaatasi. Na te tausia wha maoni mea manui ai o tou. A wae sa ilia i lato uma lato lava mea. E le o mea ke riso Yesu. A ua o tou i loa lo na wha maoni. Na ia au na whaatasi mau le tala le lei. E pei o se ata li i lona tamaa. E le tauilo tama le malo le tua. Le tio a foi a whapea upo le profeta o Isaia. E matua ma tango fie i lungo maunga o vai o le ua whai mai le tala le lei. O le longo mai le manuia ua tala mai le tala le lei ma whai loa mai le o le tanga. Wau mai to tonu le apostolo Paulo Timoteo se isila mi o Filipi. Se manino le kalesia i Filipi. Le ai. E tofi lua le lei la la ulu o Paulo ma Timoteo. O Timoteo muli ane na sui tūlanga i la apostolo. Ina ua maliu whaamaturo la apostolo Paulo. Ma vea ai Timoteo ma taitai o le kalesia i Efeso. Samoa ma lau whaafonga anga. E le whaatau waa i le atua le tangata. Tainane pe a whai o loo e puno punou ma le wha maoni e whailo na whina ngalo alofa. E le whaatau waa i le sila le atua le tangata. O le a lava le whaiva o loo e puno punou ai po le a inga, po le nuu, po le atunu, po le malo, po le kalesia. A fai o tusa ma le fina ngalo alofa o le tua. Lona whaatino ina. Whaafeilo yatu. A fio maia. Maliu maia. Tala a ao maia. Susu maia. Malo fai o le whaiva. O le whaamanatu o le tala le lei le nei tae au. Ia tausi ma le wha maoni mea e manuia ai tangata. Ia tausi ma le wha maoni mea e manuia ai tangata. O le wha manatu le nā, o le fisili. O ai tangata. O tangata, o le kale sia le nā. Ia tausi ma le wha maoni mea e manuia ai tangata. O le kale sia le nā. E le inga lue Yesu mo na o ia, le ai. Na ngalue Yesu ma le wha maoni mo tangata uma. Na ho lava i le sata ua. Talu lo na lofa moni le kalesia. Amen.